Ja sam znao da će se nešto dogoditi. Jednom prigodom, na kraju 1992. godine, mi je rekao, idemo se malo sad odmoriti. Kad se vratimo sa odmora, poslije nove godine, na posao. Pukovnik Rakić, vi ćete ostati ovdje i počet ćete planirati operaciju za oslobađanje gore Novskog Ždrila, ono oko Novigradskog mora i tako dalje, ispod Velebita. Znamo, idemo tamo pješti. Idemo. Ajmo makni se malo, hvala. Gospodine, mi smo ipak jedino HTV ovdje. Jedino HTV? Dobro, pa dobro reprezentirate, mislim. Volim lijepo. Evo, prošli ste most, što sad? Prošli. Što sada? Pa uspostavili smo, znači, suverenitet nad jednim dijelom otrgnute hrvatske zemlje. Nakon što su početkom Domovinskog rata u Hrvatskoj pobunjeni Srbi zauzeli sjeverni dio Novskog Ždrila i nakon što je srušen Maslenički most, Dalmacija je ostala gotovo odsječena od ostaloga dijela Hrvatske. Sav promet sveden je na samo jedan pravac, te je tekao otežano, trajektima preko otoka Paga, jer je često bio u prekidu zbog bure. Osim toga, usko grlo bio je i oštećeni Paški most, kojim je promet mogao teći samo jednim prometnim trakom. Sam grad Zadar bio je na stalnom udaru neprijateljskog topništva i pod uzbunama. Nestašice, struje i vode bile su svakodnevne, a život je tekao u podrumima. Ulice su bile sablasno prazne. Ovaj tank postavljen je u mjestu Dračevac iznad Zadra. Na ovome je mjestu 1991. zaustavljen neprijateljski napad na Zadar. Početkom listopada potpisano je primirje, a obrana je Zadra bila utvrđena. To je možda bila sreća u nesreći u cijelom tim zbivanjima, da su talijanski bunkeri koje 1918. do završetka Drugog svjetskog rata i priključenja Zadra domovini Hrvatskoj ovdje kopali, dakle vodeći računa o obrani Zadra od, recimo, Kraljevine Jugoslavije. Tako da ti bunkeri su baš na tim rubovima odigrali veliku ulogu u prvom smještaju, zbrinjavanju i zaštiti naših vojnika. Svojevrsno olakšanje Zadru donijela je akcija Jaguar, kojom je u svibnju 1992. oslobođeno brdo Križ, strateška točka s kojoj se stalno tukao grad i okolica. Koliko ja znam, pa i moj djed i svi ostali i otac su mi pričali, sve vojske koje su tu obitavale na ovom prostoru, našli su ovdje sebi mjesto i tu su imali svoje uporišta. Tu su bila postavljena 2 radara za zračno osmatranje, praćenje aviona, a imali su i radar za pomorsko praćenje jer su imali sve na dlanu. Od naoružanja su imali 8 PAM-ova, to su protivavionski mitraljezi, zatim su imali 4 zica, imali su 8 obalnih topova, imali su 2 protivavionska topa i streljiva možda za ratovanje sigurno 10 godina. Masiv Velebita vidljiv je sa svakog mjesta u Ravnim Kotarima. Hrvatske su snage mogle koristiti put od Starih grada kroz kanjon Paklenice prema vrhovima Velebita.
Znali smo da ko ovlada Velebitom, da taj zaista kontrolira ne samo Velebit, nego i ovu, ja bih rekao, Zadarsku Ploču. U kolovozu 1992. specijalne jedinice policije u akciji Poskok izlaze na područje Velebita okrenuto prema moru. Zbog opskrbe doveli su konje, koji danas nalazimo kako slobodno lutaju velebitskim prostranstvima. Druge mogućnosti nije bilo. Svaki pripadnik specijalne policije nosio je, dakle, u svom borbenom rancu negdje između 20 i 30 kilograma tereta, što borbenih sredstava, opreme i streljiva, što osnovnu hranu i vodu, tako da drugih mogućnosti jednostavno nije bilo. Imajući u vidu i meteo uvjete, dakle, vrlo često buru, odnosno maglu, helikopteri su u praksi letjeli otprilike 1 do 2 dana u tjednu, sve ostalo vrijeme je logistika bila isključivo snabdijevanje konjima i magarcima kroz ove krševite staze. Naša osnovna zadaća je bila onemogućiti upad tih terorističkih skupina u taj, nazovimo to, zrakoprazni prostor koji se u tom vremenu tu stvorio. Sa tih dominantnih točaka mogli su nam zaustaviti i ovu komunikaciju jedinu koju smo imali, a to je bilo ovdje preko Paga, znači korištenjem ovog prostora. Nakon sklapanja Sarajevskog primirja, u Hrvatsku je stigla mirovna misija Ujedinjenih naroda. Jedan od njihovih glavnih zadataka bio i ponovno otvaranje prometnica. Netko je od naših pripadnika, mislim da su to Svetoročani, a možda griješim, postavili hrvatsku zastavu na Sveto brdo. Jel? U jednom trenutku smo vidjeli da je netko oko zastave nešto radi i da je više nema. Jel? Onda smo zapucali malo po njima i tada je, između ostaloga, bilo je nešto zapaljivog streljiva i onda smo zapalili Sveto brdo. Jel? Tako da je Sveto brdo zaista izgledalo kao Sveto brdo. Jel? Nakon toga sam dobio, jer smo imali dole u Starigradu osobu za kontakt sa UNPROFOR-om, dobio sam informaciju da smo pucali po njima. Jel? I kad sam saznao, znači, da su bili oni, onda sam zahtijevao da mi donesu tu hrvatsku zastavu. Jel? I nakon nekoliko dana za zbilju došla je ta francuska izvidnička ekipa i donijela mi je hrvatsku zastavu. Načelnik glavnog stožera bio je general Janko Bobetko, a zapovjednik zbornog područja Split brigadir Ante Gotovina. Gotovina je kao mlađi uči u hodu. Puno je toga uzeo od Bobetka, a Bobetko pun iskustva, iznenađujuće jakog radnog elana, izuzetno predviđa, sigurno se osiguraje, ne mislim sebe nego postrojbe. Čovjek u godinama na nekim zadaćama ga može usporediti sa čovjekom od 30 godina. Gotovina nije kancelarijski. Gotovina je došao do punog izražaja u izvođenju i odbrani Maslenice. A u njenom planiranju, pošto je tek primio zborno područje, operativnu zonu, nije mogao doći do nekog većeg izražaja. Neupadljiva zgrada zapovjedništva u centru Zadra. Pukovnik Rajko Rakić počinje raditi prema nalogu svog zapovjednika Ante Gotovine. Ja sam počeo raditi na zemljovidima u smislu njihove pripreme. Nije bi bilo pripremljeno ništa. I kad sam to sve slijepio, zamolio sam ga da mi ovako malo na zemljovidu da upute što, gdje, kako i tako dalje. On je ovako napravio ovako rukom. Uglavnom ćemo, kaže, taj dio će biti, kaže, predmet naše velike pozornosti, kaže, a onda ćemo kasnije vidjeti. Kad sam ga pitao s kakvim snagama raspolažemo da bi mogli uopće planirati, on je rekao sa onim što imamo. Plan napada predviđao je ovladavanje Novskim ždrilom i odmicanje neprijatelja od Jadranske magistrale.
Predloženi naziv operacije, Maslenica, brigadir Gotovina je odbio. Previše otkriva naše namjere, zvaće se neutralno, gusar. Gospodin Markač 3 dana prije početka akcije rekao da treba pripremiti plan napada i nakon što se upoznao sa terenom, sa situacijom, moram priznati da sam sam sebi rekao, nisam izrekao naglas ni pred kim, to je nemoguće. Dakle, Velebit, Siječanj, bez ikakve prethodne pripreme, bez skoro bilo kakve logistike, dakle provesti napadna djelovanja i zadržati se na Velebitu nakon provedenog napadnog djelovanja, zaista sam pomišljao da je nemoguće, naravno nisam to nikome rekao kako ne bi širio defetizam. 22. siječnja 1993. pred Zadrom su se pojavili brodovi Hrvatske ratne mornarice, a zaleđem su počele odjekivati detonacije. Počela je napadna operacija hrvatskih oružanih snaga kodnog imena Gusar. Osim otvaranja komunikacije preko Maslenice, jedan od glavnih ciljeva bilo je presjecanje i ovladavanje komunikacijom Obrovac-Gračac preko Velebita. Tu je Gotovina imao jednu dobru crtu. On je bio padobranac i on je volio visine. I čini mi se da je to i njegov bio veliki doprinos kod Bobetka da se ide na te visine. 22. siječnja, 3 sata iza ponoći, 83 pripadnika specijalne policije po snijegu i jakom vjetru pješači s Malog Libinja prema poziciji iznad Svetog Roka. Čim smo došli ovdje već umorni i iscrpljeni od tog puta, nismo imali ni 5 minuta da se pripremimo za tu zasjedu. Rasporedili smo grupe ljudi po lijevom obronku ovog mjesta koje se zove Krč, sve do zadnjega zavoja izlaska iz šume i jedna izviđačka skupina je spuštena dole ispod ceste, 3 djelatnika koji su izašli sa te strane. Rekli su da idu 2 kamiona i 1 Pinzgauer. Pustili smo prvi kamion koji je došao na sami ovaj zavoj gdje je bila zadnja grupa i tu smo onda otvorili vatru jer ostali su bili postavljeni dole, tako da ni oni zadnji nisu se mogli ni povući, niti ništa. Na početku samog napada u uspješnoj zasjedi specijalne jedinice policije Alfa poginula su 22 pripadnika plavog bataljona vojske pobunjenih Srba. Ovaj događaj unio je paniku u neprijateljske redove na samom početku operacije. Oni su bili maksimalno iznenađeni i čak ja mislim da nisu ni znali da smo mi tu, nego su pucali sa haubicama i tenkovima gore po vrhu Velebita. Na Velikom Libinju, oko 4,5 km od neprijateljskih položaja kojima je trebalo ovladati, postavljeno je topništvo. Ovaj rat nije onaj 1941. gdje se juriša na bunkere i tako, kako su bili prikazivani na filmovima, jer je trebalo sačuvati ljudske glave. Vrlo rijetko povesti ratovanja je neko digao minobacače 120 mm na 1300-1400 metara i s njima uz uspješno navođenje onih naših pješadinaca u prvim redovima, i s njima uništavao borbene položaje neprijatelja. Kad se dođe do takvih bunkera, onda se stane i zove se topništvo, daju se koordinate i oni to odrade i ljudi ostanu živi, mi idemo dalje. Mi smo morali pogađati ciljeve koji su se kretali unutar, ciljevi unutar 25 metara se preciznost rješavala. Što je za topništvo izuzetno dobro. Neprijateljske linije, pogotovo ovdje na području Malog Alana do Tulovih Greda, gdje smo sada, njihove postaje nisu bile toliko brojne koliko su bile dobro utvrđene. Morali smo u biti ciljeve pogađati sa što manje projektila. Nije to bilo baš tako malo, ali budući je da nama logistika mogla doći jedino ili uz pomoć helikoptera ili na konjima. Na konjima je to bilo vrlo malo mina koje su mogle biti dovučene i donesene na paljbeni položaj. Uz pomoć helikoptera to je išlo dosta dobro. "110 specijalaca iz Varaždina kreće se Velebitom prema Tulovim Gredama. Zadaća je ovladati uzvisinama Mala i Velika Bobija, odakle je na puškomet napuštena tvornica Glinice. Prvi utisak je bio surov, ne znaš kud ideš. Pa možda malo nikakav strah, ne onaj negativan, pozitivan, adrenalin navire, očekuješ
da se nešto mora desiti, ne znaš ni sam što, ali ideš. U ranim jutarnjim satima, kad se je razdanilo 22. najvjerojatnije neprijateljska izviđačka patrola ili neko je otvorila vatru po našim snagama i u toj vatri ja sam bio ranjen. Lijevu stranu prsa sam pogođen i na srednji prsa mi je metak izašao van. Prije me moj suborac koji je prilikom proboja za Vukovar bio ranjen pa je već znao, imao iskustva o tome. Mene su zvali Japa, ne? Japa, kaj ti pošaljem kamion? Sam rekao, kaj će mi kamion? Kamion to je bio konj, ne? Kad bo stigo za pol dana, možda bo akcija već gotova. Tako da prenijeli smo si prek veze kaj treba napraviti i išli smo dalje. Ne? Da, sanitet nije postojao osim obučenih pripadnika koji su bili osposobni za pružanje prve pomoći. Prvih nekoliko dana, možda podatak jedan, za iznošenje ranjenog pripadnika specijalne policije ili poginulog kolege trebalo je angažirati po 18 do 20 ljudi da bi ga se spustilo pješke do kanjona Paklenice i dalje onda da se organizira prihvat. I tako je Japa nastavio napredovanje sa svojom postrojbom. Specijalna je policija preuzela nadzor nad širim područjem Velike i Male Bobije, Tulovih Greda i Malog Alana, odakle se moglo dominirati nad Gračacem i Obrovcem. Drugi pravac napada išao je od Rovanjske. Cilj je bio ovladati Maslenicom i Novskim Ždrilom, te nastaviti prema Glinici i Obrovcu. A u Rovanjskoj je još bio stacioniran jedna satnija Umprofora, francuska satnija, od francuske pješadijske mornarice. Šimičević Miljeko kao bivši legionar govori perfektno francuski i bio je jedan putiljak iz Rovanjske koji je vodio taman da dođemo na položaj da bi mogli tući bunkere. I njemu je francuski poručnik objasnio, veli, na francuskom nemoj prolaziti gore, minirano. Ali srce je jače od svega, on je maknut u bodljika u žicu i oni su došli na položaje, ispalili su iz fagota Milana, uništili su bunkere i kad su se vraćali istim putem, taj put je bio miniran, bilo je 15 tenkovskih mina popreko ceste, oni kad su išli gore, prošli su između mina i kad su vraćali nazad, kamion je zakvačio, možda nisu išli točno u milimetar. I nagađao sam tenkovsku minu. To je bilo 3 mrtva i svi ranjeni u tamiću. Oni su gore imali 37 bunkera poslaganih kompletno u nizu u jednu polukružnu obranu, znači koje se penje od recimo negdje trećine brda pa se spušta prema dolje. A s druge strane, znači sjeverozapadne, možete kompletno vidjeti do, kad bi bilo čisto i kad ne bi bilo Velebita, tamo do rijeke, kad ne bi bilo krivina. Znači kompletno dominantna kota na ovom prostoru u nizini ispod Velebita. Ako to uzmemo, uzeli smo kompletno sve kao što i jesmo na kraju. To je bit bilo. Bez gubitaka. U direktnoj borbi. Onda se krenulo prema Obrovcu. U to vrijeme je stigla je 9. gardijska brigada u pripomoć sa generalom Norcem, svojim tenkovima. Unatoč cjelodnevnim naporima 112. taktičke grupe i bojne Frankopan, ovladavanje Kulom, Dračevac i dalje napredovanje vjerojatno ne bi bili mogući bez sudjelovanja 6. odnosno 9. gardijske brigade. Norac je poslan iz Zagreba u Gospić i nas smo dva i Laco sjeli u auto i došli ovdje u Starigrad. Kad smo sagledali situaciju, vidjeli smo da to nešto nije u redu. I on nam donio odluku, mi smo dogovorili da nam nema bez oklopa, ne možemo krenuti. Oko 4 ure posle podne došli su 2 tenka pridodana iz 6. gardijske brigade, na kojoj sam bio i ja, jedan tu ispred motela. I Mirko Norac, koji je dan prije, odnosno taj dan dobio zapovjedanje nad pravcem napada.
Zovu nas da dignemo zastavu gore, Mirko Norac, momci iz 72. bojne vojne policije, također iz 112. brigade, znači neistačke grube iz brigade, momci iz domobranskih postrojbi, bili su neki. Podižemo zastavu. Po zauzimanju Novskog Ždrila, postrojbe nastavljaju u smjeru napuštene tvornice Glinice i Obrovca. Onda smo 25. izvršili popunu streljiva iz ostaloga svega maziva, goriva. Poslije topničke pripreme krenuli smo prema tvornici Glinice, to je bio kao cilj. Onda smo naišli na neprijateljski tank ovdje kod osnovne škole Jesenice. Tu je bio i oni su, neprijateljski tank je išao i u samome bijegu se nasukao na neki beton, na ne znam ja što je bilo, asfalt beton, i tu su te neprijateljski vojnici pobjegli, mi nismo čak, mi smo ih kako i pustili nek idu, i tako je bila i zapovjed od zapovjednika da se pusti, da nek ide. I kad se on otišao da smo mi tank je bio sasvim u redu, popunjen, da pače nama dobro, i onda smo nastavili prema Marunama. Mi smo išli ovo južna dijela, južna padina Velebita. I sad možete zamisliti, po onom grmlju i po ovim brdašcima, to su kao mravi. To su pješaštva, to su sitne snage, međutim, one zadaju veliki problem neprijatelju koji je bio na području Jesenica. I oni su u sumrak ujutro, oni se izvukli, jednostavno su, kad su bili da ih opkoljavamo. S ove naše lijeve strane vidjeli smo i ono po noći kamion da se izvlače i odlaze dole. Ako vi sada manevrom ratujete, to je bolje nego oružjem, a postižete isti cilj. Dakle, ako sad malo prije što sam rekao, ako vidiš one mravi da idu, da gmižu tamo i da danas sutra ćete presjeći, onda moraš nešto učiniti. A oni nisu imali, jer to je, vidite, ogroman prostor, nisu imali tako mogućnosti da to nekom zapričnom vatrom spriječe taj sitan prodar. Jer oni imaju krupna zrna, krupno oružje koje za neke, ali za ove sitne stvari oni nisu bili spremni. 72 sata od početka operacije Gusar oslobođeno je Novsko Ždrilo i neprijatelj je odbačen od Jadranske magistrale. Specijalci na Velebitu utvrđuju položaje. Daj, molim te, pogledaj mi ako je moguće sada mi javi, jer znaš šta, ja dole na Bobiji planiram ojačati, znaš, sa baljutkama još i one zarobljene minobacače usmjeriti bar za osiguranje naših položaja. Vidiš točka pored ovog drveta, što je ona točka? Lijevo tamo. To ti je rasvjesnica. Ipak, dio stare ceste Sveti Rok Obrovac neprijatelj može gađati tenkovima, smještenim u prostoru napuštene tvornice Glinice. Da dođe da... Da ga uzme, to malo zakasnila. Onda je sve to. Tvornica pada. A iza tvornice ti je Obrovac. Izviđači mi javljaju, jer Obrovac se napušta. To su kolone već bile iz Obrovca. Znači, mogli smo praktički, Glinice je napuštena, mogli smo za pol sata mogli smo biti iznad Obrovca, znači s kamenom smo mogli gađati. Znači, mogli smo ući u Obrovac bez metka. Ali zapovjed je bila takva, Bobetko je dao zapovjed da se prekine. S druge strane Novigradskog mora je Gradina, jako neprijateljsko uporište i dominantni položaj koji kontrolira Novigrad s jedne i Novsko Ždrilo s druge strane. Vojnici 4. gardijske brigade podvlače se pod neprijateljske bunkere. Cijeli ovaj objekt je bio opasan sa utvrđenim bunkerima koji su međusobno bili povezani sa prometnicama, odnosno saobraćajnicama, ispred, odnosno kružno, osigurano dodatno minskim poljima. Nevrijeme je bila malo magle i nije se moglo, mi smo to iskoristili, što se više podvući ispod toga, ispod Gradine. To je bilo možda na 100 metara, nikako nije bilo ispod njihovih položaja. I onda počelo oko 7 uri,
Onda su naše bitnice topnička priprema i tukli su možda 10-15 minuta. I kad to stalo, i onda smo mi išli. Ušli su u njihove pješadija među bunkere u tranšeje, odnosno saobraćajnice, prometnice i tu je se vodila borba prsa u prsa. Jedan stoji, cilja na vrata, na otvor, bilo koji, jedan ili dvojica, nije bitno, a jedan ide što bliže. Znači, može doći na metar do toga otvora i baci bombu. Sad, opet niste bi siguran da li je tamo, da li je on mrtav ili nije, ne znaš koliko ima, možda jedan, možda 5, niko to ne zna. To se poslije saznao se koliko je bilo, bilo je dosta. Nije se izbuka nijedan. Tu dole na raskrižju smo naletili na tank i neprijateljski vod u poluokruženju nas je dočeka. Pustili su nas znali smo mi ko su oni, znali su oni ko smo mi, ali jednostavno počela je kao neka priča, ko ste vi, čiji ste, šta, ovo, ono. I na jednom jedan njihov, valjda to im je bio znak, ovo su ustaše i krenulo jednostavno pucnjava. Budim se na zemlji i vidim oni jednostavno idu čap. Da, gledam, vidim, ranjen sam, odmah sam podsegnija za Motorolu, nisu odnili vezu, znači jednostavno su u nekoj panici pobjegli. To je mene jednostavno zbunilo, jer ide jedna logika već kad neko strada u sukobu, ako si ti ostao pobjednik, ideš prvo vidjeti sustav veze i karte njegove, da bi sebi olakšao daljnja nastupanja. Oni su jednostavno sve ostavili, i puške i sustav veze, sve su nam ostavili, nisu nas niti dirali. Nama je ovaj čitav dio prema Paljuvu ostao vakum prostor, odnosno njihovih snaga više nije bilo pred nama, što je nama dalo krila. Dakle, cilj je bio što prije izbiti u Palju, gdje smo mi u odnosu na desni bok ušli munjevito 6 kilometara u klin. Nas je povuklo to da idemo dalje, što nismo smjeli ići, jer nam je desni bok još nije bio probijen. I tada je to nastalo, ta nesporazum u zapojedanju i to, kad te nešto povuče, onda ne znaš šta ti. Već u 14 sati smo mi bili u Paljuvu, no oko 14:30, tamo do 15 sati, njihov snažni protunapad, i to bočno, na taj mali, relativno, ja kažem je to o kojim se snagama radilo, koje su išle naprijed, s tim da smo čak i priču bojne, koja je brojala 20 ljudi, odmah poprijeko poslali da se čim prije uvežu sa izvidničkom satnijom. Tako da na ovaj protunapad nismo imali s čime odgovoriti, tako da smo bili prisiljeni izvlačiti se iz Paljuva i ovdje ponovo na Podgradinu doći, i time je u biti i prvi dan djelovanja bojne i završio. Drugi važan pravac napada išao je od Zelenog hrasta preko Islama Latinskog i Islama Grčkog prema Kašiću. Predvodila ga je 4. gardijska brigada, koja je samo nekoliko dana ranije dovedena s južnog bojišta, gdje je sudjelovala u operacijama deblokade Dubrovnika. Formirana je kolona i prvi put mislio sam, to smo mi, jel? Nema tu niko više ispred nas stati, jel? Kad smo krenuli, imali smo 30 tenkova, 30 transportera i 2 borbena vozila. Plus logistika i kamioni njihovi. Uglavnom bile su sve 55-ice i 2 84-ke. I jedna 72. Tijekom zore kreće akcija, vi se tenkovi palu naše kreće akcija, Maslenica kreće i
Oni su upućeni, kaj nama, evo vidite, to vam je tamo islam grčki, islam latinski, mora ne ići. Zna kako je to, vi tu pratite malo situaciju. I one karte po karti, hvala Bogu, ono što smo znali. Pratili smo tu akciju i iskreno reći, ja i on molili smo Boga da se, trenutno je došla samo jedna satnija. Molili Boga da se ne uvedeš ipak. Jer smo mi u to, ali ne poznajući teren. I naša vojska nije bila na odmoru ni sekunde, pa tako je to razlika. Tu napravi 500-600 km doći ovdje i sad... U samom islamu grčkom smo imali opet otpor jer je naselje gusto i kuće su, tu smo vodili borbu za svaku kuću sa njima. Iza jedne kuće smo čak vidjeli jedan tank i 3 puta smo ga gađali, bila je 72, 3 puta smo ga pogodili, ali bila je velika blizina tako da se i RPG i OSE nisu aktivirale zbog velike blizine. Motor mu je bio počeo raditi kao brodski i trokirati, ali se uspio izvući. U 4 dana drugi krak napada 4. gardijske brigade stiže do Kašića. Dolaskom ovdje kod crkve u Kašiću tu smo zarobili jedan tank i posada tenka nam je pobjegla. Onda smo išli u prve kuće u pretraživanje terena. Jedan od tih tenkista je pobjegao u kuću, ušli smo za njim u kuću, bila je neka gospođa, valjda mu mater ili neko, pa smo, nismo ga uspjeli uhvatiti, on je pobjegao kroz prozor, ali mu je ostala futrola od naoružanja, a baka je rekla da mu ne diramo to, da je on malo nagao, da će se ljutiti ako mu budemo dirali njegove stvari. Znači sam mu ja rekao da ćemo ga vidjeti, da mi je to prijatelj, da ću ga do Smilčića negdje naći već dole. Važnost Kašića bila je u njegovu dominantnom položaju nad cijelim prostorom Ravnih Kotara. Najveća zapravo i borba je bila tu u Kašiću, jer selo, već sam rekao, selo je dosta gusto i naseljeno, tako da se za svaki dio kuće trebalo boriti. Ručne bombe su se dobacivale iz dijela dvorišta u dio dvorišta. Ovdje je stvarno bilo borba prsa u prsa za svaku kuću. Bilo je čak situacija da si pitao vatre u neprijateljskog vojnika kad bi htio zapaliti. Meni je iza leđa nešto šušnulo, ostao je jedan taj neprijateljski vojnik u hidrofonu, u onoj maloj spremici. I mogao me bio ubiti, ali nije pucao. Onda smo tražili da iziđe i čovjek se predao i odveden je za Zadar. Imao sam sreću, ja mu i danas zahvaljujem što me nije ubio. Osim prostora oko Maslenice, Novigrada i Kašića, u prvim danima operacije Gusar oslobođen je i Babin Dub i zračna luka Zemunik. Također su oslobođena mjesta Murvica, Smoković i Crno. Brate, mili, neka je Purger ušao prvi u Crno. Malo zboro ćemo zapaliti. A ja vas dobio sam odmor upravo. Bio je dosta jak otpor, ali kratak, jako kratak. Pravu zastavu. Udri! Udri, vrata se otvaraju! Čekaj! Dečko, daj odaš. A ja sam preko ovog polja tu gore i na ovaj zid upao u Umprofor. Granatiranje trajalo sigurno dobrih 15 minuta, oni su bili toliko u panici, u strahu, da nisu znali ni pričati. Onda sam ja i pitam ima li neko, ili zna neko engleski, niko ne odgovara i javi se jedan, nešto je znao, ne baš dobro. Sporazumili smo, ja sam objasnio što i kako i pitam ga zašto nisu stavili zastavu Umprofora, jer u slučaju da ih pogodimo, ko zna ko je unutra, jel? I u tom momentu oni su, kažu, ja tražim di su četnici, kažu, ovoj vojarni su ispred nas. U tom momentu ja prelazim do ovoga zida i djelujem tu sa ovog zida, točno tu, djelujem tamo prema ovome sa Umproforom, sa Umprofora crte, djelujem točno u vojarnu, ušli smo unutra, bilo je unutra isto naoružanja, oprema,
i krvi je bilo po porstojima, po hodniku, ali nismo nikoga unutra zatekli. I negdje oko 8 sati nedjelje ujutro bilo, ja čujem da se tamo iza ovih zgrada je tenkovska postrojba bila njihova na Travićinoj glavici. Čujem pali se tenkovi, što je bio jedan znak da se oni povlače i umalo poslije toga vidim 2 tenka idu gore prema Smokoviću i prema aviobazi. Što je ovdje bilo? Ovdje nije ništa bilo. To je bila dužo naša dnevna soba. Ne bilo. Ne bilo. Zaboravio sam. Ovo mi je ona najbolja priča. Ko je ovo? Dunja kad je bila mala. Ovo je jedna od rijetkih snimki iz prvih dana operacije Gusar, dok borbena djelovanja uopće nisu snimljena. Naime, zbog prijašnjih loših iskustava, hrvatska strana uvela je strogu kontrolu pristupa bojišnici, a kretanje novinara bilo je ograničeno i organizirano. Uvaća se derat na vojnike, nema izjava. To je bilo i zbog toga što nisu bili osigurani svi položaji. Iako su hrvatske postrojbe oslobodile i Škabrnju, neprijatelj je i dalje bio blizu i nije mirovao. Da, hrvatska vojska je u Škabrnji i nadam se da će tu i ostati. Nazad. Rožavljeva glava vam je dominantno brdo kraj Škabrnje i sa tog brda oni su sve kontrolirali. Na moju zapovjed grupa maljutkaša samo jutro počinje gađati bunker po bunker precizno na Rožavljevoj glavi, jedan po jedan, i jedna grupa bojne Zrinske počinje penjati na Rožavljevoj glavi. Kako su maljutkaši jako precizno gađali bunker po bunker, neprijatelj je počeo bježati. Samo penjanje na tu kotu je isto samo po sebi opasno jer je bilo svuda okolo mina. Znači to je bio miniran prostor, pošto je to bilo jutro pred svitanje. Mi kad smo krenuli, ispred nas su čak krenula 3 domaća minera koja su trebale nama očistiti put da idemo gore. Kako je to trajalo i bilo je predugo, ne bismo stigli uopće na vrijeme doći gore, ne, morali smo njih povući iza, a mi smo išli, gazimo jedan za drugim i na sreću niko nije stradao i tako dalje. Mi bi napravili proboj, osvojili, oni bi odmah došli za nas, zauzeli bi položaj, čuvali bi ga i tako dalje. Tako isto bilo i na Rožavljevoj glavi. Mi smo zauzeli, oni su došli, preuzeli. Nažalost, u kontranapadu poslije par dana opet su je izgubili Rožavljevu glavu, imali su i gubitaka dosta domaći, ali to je tako u ratu. To je rat, to nije bečki valcer. Tih dana načelnik glavnog stožera, general Janko Bobetko, bio je najpopularnija osoba u Zadru koju je slavio. No, Hrvatska se uskoro našla pod pritiskom međunarodne zajednice. Tourism may be very important, the economy may be very important, but this is the late 20th century. There is surely no need to turn to war to kill people in order to restore this particular link. Sir, this is the territory of the Republic of Croatia, internationally recognized as such. We are establishing law and order on a territory recognized by international community. You have broken international agreements, peace agreements, UN peace agreements. It is likely people will take reprisals against you. Sir, we have not broken international agreements. The role of UNPROFOR is to open the roads in Republic of Croatia. That was the most important one. They have not been able to do it. We had no choice but to resort to this.
And we inform them it is a very limited operation. We stop right there. We don't go anywhere else. And we will take the consequences for it. Koji je laganije? Imam još danas. Ne desilo se. Ajde, jel požurimo, moramo ići. Nakon završetka operacije Gusar, na oslobođena područja došao je i hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Živjeli. Položio je temeljni kamen za novi Maslenički most i posjetio netom oslobođena područja. Između ostalih, želio je svakako obići i Škabrnju. Unatoč jakoj želji da to učini, predsjednik Tuđman je tek na uporno inzistiranje okupljenih hrvatskih zapovjednika ipak odustao i umjesto Škabrnje otišao posjetiti ranjenike u bolnici. Opet se gazi srpska zemlja, opet gore naša sela, opet se krajišnik uboj sprema i opet majke sinovima zbore. Budite dostojni imena kog nosite, naroda kom pripadate, zemlje koju branite i zakletve koju dadoste. Braćo Srbi, sada se vidi ko je vjera, a ko nevjera. Glavni štab Vojske Republike Srpske Krajine obavještava sve osobe ženskog pola da se mogu prijaviti u sljedeće jedinice: u sanitetsku, saobraćajnu službu, u vezu i druge rodove kopnene vojske. Nakon prvobitnog iznenađenja, pobunjeni Srbi okupili su sve raspoložive postrojbe, oteli teško naoružanje iz skladišta Umprofora i počeli se ubrzano pripremati za kontranapad. Njihova odlučnost može se iščitati iz kodnog imena ove operacije, nazvane Čelik. Iz same Srpske vojske Krajine dovedene su 2 bataljuna, dovedene su interventni bataljon sa Korduna i interventni bataljon sa Banovine. Pogotovo bataljon Kordun je po meni bio vrlo jak, s obzirom da je on došao sa oklopom, došao s tenkovima M84 koji su oni i ranije imali relativno veliku koncentraciju tih tenkova u sjevernoj Dalmaciji, onda snimali su jednu oklopnu bojnu. Osim njih, pristigli su razni dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine, Srbije i iz Kosova, kao i iz inozemstva. This is liberation of our Serbian land, which fascists invited. Možda najveća skupina koju su oni doveli praktično iz Republike Srpske bile su Vukovi sa Vučijaka, znači ekipa iz Prnjavara koja je imala ratno iskustvo od 1991. Njih je bilo negdje oko 250 ljudi. Mi smo mala jedinica, znači diverzantskog tipa, operativna, sastavljena od mlađih kadra, znači naš sastav je bio starosne dobi od 18 pa do nekih 30 godina. Posebna pažnja se usmjerila na način kretanja jedinice u borbi, način maskiranja, pripreme napada, osmatranja, razni signali, korištenje u samoj borbi, u samoj bitci. Usudim se reći da nikad tijekom postojanja Republike Srpske Krajine nikad oni nisu na jednom pravcu, kao što recimo Zadarsko-Benkovački pravac, koncentrirali prvo tolike snage i toliko kvalitetne snage. Nema tu nikakve iluzije. Ta ekipa koja je došla bila vrlo dobra. Operacija Gusar je završena. Službeno svi su ciljevi postignuti. No, najpresudniji trenuci tek su slijedili. Pitajte slobodno ako imaš koje pitanje. Meni je ovo drago govoriti o ratu, malo pričam njemu. Službeno kad je završila, kad je zaustavljena akcija Maslenica, onda je tek počeo pravi fajt. Ovi su jastrebovi, ovi su tigrovi, ovi su one. A s obzirom da su ljudi veselili, mi smo im donosili neku sreću. Ne? Pa onda ko donosi sreću, rode donose sreću. A ima jedna šala, veli, dis, pa na kit. To se smijeli, znati. A ko ta baš zove sa kitom? Bilo je trenutaka kad bi se ovako zavukao pa bi razmišljao o tome da sam sebe upucan u nogu, jer to najmanje što mogu dobiti da bi se išao naspavati. Mi je zovemo majka svih bitaka. To je akcija Maslenica.